Akcija Moja podrška dojenju proistekla je iz istoimene grupe na Facebooku, a svojim okupljanjem majke su želele da ukažu na značaj majčinog mleka za dete, ali i da sruše uvreženo mišljenje koje vlada na ovim prostorima da je sramota dojiti na javnom mestu. Ova akcija je pokrenula jedna gospođa koja je naša savjetnica za dojenje, gospođa Tereza Kišmiljković. Njena ideja je bila da se okupimo i da jednoglasno u jednom danu svi pokažemo kako je lepo biti majka i kako je lepo dojiti svoju decu. I cilj akcije je? Pa da promovišemo dojenje, da pokažemo da je osnovna hrana za našu bebu prvo majčino mleko, pa tek onda sve po redu. Iako je svuda u razvijenim zemljama sasvim uobičajeno vidjeti ženu kako doji bebu na javnom mestu, u Srbiji je to retkost, pa je ovakva akcija podrške tome više nego opravdana. Podržavam dojenjem u svakom slučaju, tako da naravno ovu podršku da pokažemo majkama da nije sramota dojiti svoje dete, kao što neko pojede sendvič napolju kao da ruča, tako i mi svom detetu pružimo jedan obrok napolju. Ima li predrasuda kod nas po pitanju dojenja? Pa ima, naravno, pogotovo i majke koje iz neznanja ne znaju šta da rade, kako da rade i kako će ih drugi ljudi gledati, naravno, kad doje svoje dete, ali mislim da svaka majka može da sede na klupu, ako je neprijatno može da prebaci pelenu preko ramena i da dete ispod ciki. Šta bi rekla budućim majkama, zašto treba da doje svoje dete? Pa zato što je najbolja hrana za njihove bebe i zato što je najjednostavnije, nema podgrevanja noću i ta blizina koju osjetite tokom dojenja, to je nešto neopisivo i nešto najlepše na svetu. I koja su tvoje iskustva? Jesi imala problema? Imala sam velikih problema na startu, sam se potrudila da istrajem, baš zbog toga što sam znala kakve su prednosti majčinog mleka. Fotografije napravljene u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima u kojima je održana akcija naći će se na Facebook stranici Moja podrška dojenju, a na istom mestu možete potražiti savjet na tu temu i podeliti svoja iskustva.